Maupay nga aga, ngan maupay po nga Domingo hayong nga tanan mga kabugtuan ko didakan Kristo. Yan nga Domingo, nasulod na kita hiton panahon hiton Semana Santa. Giniimbitar kita hini nga panahon hin pagampo ug pamalandong han misteryo han kasakit, kamatay ug pagkabanhaw han aton Ginoo Hesukristo. Kapag sulod naton hiton Semana Santa, iton aton ebanghelyo na nga Domingo, nagsusumatha aton mahiunong han pasyon han aton Ginoo Hesukristo. Karoyag ko magpaangbit hinduha nga puntos para hiton aton pamalandong yana han aton ebanghelyo. Siyahan ang pag-atubang ni Jesus han iya kamatayon. An aton ebanghelyo na nga ginbasa, saring ko pa, mahiunong han kasakit ug pasyon han aton Ginoo Hesukristo. Ang pagkadto ni Jesus sa Jerusalem, nga siya iton aton ginsasalinurog yan nga Domingo, ang Domingo han mga lukay, maaram Jesus nga papatayon niya ha Jerusalem. Pero an iya pagkadto ha Jerusalem, derila para atubangon niya an iya kamatayon. Derila para hiya patayon. Kinato Jesus sa Jerusalem para matuman an iya mission. To fulfill His mission. Klarado nga ang bugos na kinabuhi ni Jesus may ada niya mission. Now, ang pinaka-culmination hini nga iya mission is the suffering and death on the cross. Our gospel today. Paano ni Jesus ginatubang ini nga iya kamatayon? Pinaagi han pagtuman niya han iya mission nga daan katapusan han iya kinabuhi. He bears, he embraced, he accepted all the pains, the sufferings, and even death because he is convinced of his mission. Siguro, mga kabugtuan ko didakan Kristo, iton imbitasyon ha aton yan nga Domingo, siyahan, how do you face your own death? Giniisip ba naton iton kamatayon? Papaano naton ginaatubang iton kamatayon? Iton iba, nag-aandam hira iton ira kamatayon, pinaagihin by panicking and going to the best doctors in the world. Yes, the doctors may serve, pero maabot iton katapusan, hakatapusan maabot lagyap kita, maatubang lagyap kita, iton kamatayon. And no one can stop that. So, papaano naton aatubangon iton kamatayon? Siguro, sugad ka ni Jesus, pwede naton pag-andaman atubangon iton kamatayon by living out our own missions in life. Siguro maupay pakayanan naton iton aton kalugaringon, kumusta iton akon kinabuhi iyana? Giniinano ko iton akon kinabuhi iyana? Are you fulfilling your own missions in your life? Kumuusa nga tatay? Kumuusa nga nanay? Kumuusa nga anak? Kumuusa nga nagsiserbisyo hiton katawhan? How are you fulfilling your own missions in your life? Iton tawo nga convince iton iya mission na kinabuhi, he or she bears all the hardships, the pains, the sufferings, and even death. Sugad kan Jesus. Oo, makaharadlok, mamatay, pero mas makaharadlok mamatay
kun waray nimo katuman an imo misyon hakinabuhi. Si Jesus ginkarawat niya an iya kasakit ug kamatayon para han katumanan han iya misyon, han iya kinabuhi. Iton tawo nga maaram hiya na ihatag niya an iya nga tanan para matuman la an iya misyon nga dahan katapusan han iya kinabuhi. Murayaw iton kasing-kasing. Di dahiton iyak ti arabot na kamatayon, makuri man, masakit man, masuol man, pero murayaw ngan panatag hapag-abat kasi para ha iya na fulfill niya, natuman niya an iya misyon, an iya kinabuhi. So, how are you fulfilling your own missions in your life right now? Ikaduha is self-offering. Didahan ebanghelyo, kung kukulawan niyo, kung naobserbahan niyo, damo ang nahinabo kan Jesus. Gintraidor hiya ni Judas, pinaaghin kwarta. Ginlingo hiya ni Pedro, nakatulo. Ginkaturugan hiya ni Santiago ngan Juan, nga ni Pedro. Ginbarayaan hiyahan mga tinunan. Ginkastigo hiyahan mga sundalo. Ginbalbagan hiya ulo. Ginraysang hiya krus. Ginpatay hiyahan mga tawo. Mapakiana kita, deserve ba ini ni Jesus? Deserve ba ni Jesus ang ginbuhat na iyahan mga tawo? The denials, the betrayals, the sufferings, deserve ba ini ni Jesus? No. Deserve ni Jesus ang ginbuhat na iya. Pero notice, ano ang ginbuhat ni Jesus? Iya ginkarawat, ngan ginhalad ini nga tanan, ngadtuhan Dios. Pinaagi hini, Jesus turned his suffering into a self-offering. Paghalad han iya kalugaringon. Kabugtuan, siguro iton imbitasyon ha aton, how do we turn our own sufferings into a self-offering? Madanay, nagkukuringani kita, namamatayan kita hinhinigugma, napakiana kita itong Diyos. Lord, kay ano na hinabo iniha akon? Lord, kay ano ginbayaan ako nimo? Lord, kay ano ginbuhat ininimuhan amon pamilya? Diri man kami magraot nga tao, magupay man kami nga mga tao. Deserve ba ini namon? Deserve ko ba ini nga nahinabuha akon? Madanay, we ask the Lord what we deserve and what we do not deserve. Well, si Jesus, deserve niya ang nahinabuha iya, and yet, kinarawat ini niya nga tanan, ngan ginhalad ini niya nga tanan, ngadto han Dios, kay asya ini ang kaburoton han Dios haiya. Kabugtuan, kung nag-aagi kitahin kakurian, yana, kung namamatyan kitahin mga hinigugma naton, sana diri manaig iton pakiana, kung ano iton deserve, ngan diri naton deserve iton Dios. Kasi madanay, nagbubuhat kitan maupay para maging deserve kita. Tagan kita hining magupay nga mga butang. Nga nag-aagi na nga ni kita hin kakurian, sufferings, napakiana kita itong Diyos, nga diri ini naton deserve. We think suffering as a punishment, nga diri naton deserve, kay nagbubuhat kita hin maupay. Sana diri manaig iton pakiana, kung ano iton aton deserve, ngan diri deserve iton Dios. Pero sa nabisan kun masakit, bisan kun makuri,
Pero dara kay kaburuton hiton Dios nga mahinabuin ni hiton aton kinabuhi. We offer everything to God. We entrust everything to God. And this becomes, our sufferings becomes a self-offering. Ang pag-aalay at paghahandog ng sarili sa Diyos. Kabugtuan, let our every bahala na Lord be a total self-offering to the will of God. Amen.